Na včerajších parlamentárnych vybrankoch u Kocúre od 3525 upisaných hlasačov hlasali 1785 Kocúrcicovi noši kolo 51%. Po neuriadových rezultátoch Serbska napredná stránka dostala najväčšie hlasy, za tú stránku hlasali 818 Kocúrci. Na druhé mjesece po čišće dostatých hlasoch koalicija Socijalističke partije Srbiji, partiji Zjedinjenih penzionerov Srbiji i Jedinstvenoj Srbiji, ktorá dostala 234 hlasy, a na trećem mjesece Nova demokratska stranka, za ktorú hlasali 205 Kocúrci. Šljiza demokratska stranka za 114 hlasy, LDP 77 hlasy, Rusínska demokratska stranka, Slovačka demokratska stranka 59 hlasy, Sojuz vojvođanských Maďarov 49 hlasy, Serbska radikálna stranka 49 hlasy, Dveri 40 hlasy, Demokratska stranka Srbiji 15 hlasy, Dosta je bilo 12 hlasy, Treća Srbija 11 hlasy, Zjedinjeni regioni Srbiji 9 hlasy, Rosijska stranka 7 hlasy, Čarnohorska partija Josip Broz Tito 6 hlasy, Listina nacionalnih zajednicoh 3 hlasy, SDA 3 hlasy, a Patriotski front i Partija za demokratske djelovanje nije dostali ani jedan hlas. Na vyberankových mestoch neboli nijakí incidenti i nebolo nijakých zauvahy na regulárnosť vyberankoch.